Roktun terkait dengan bono sakambur masan. Naturang abun bang. Bono apa kadi. Velo maning ganga. Bundi masaka ba. Natobat. Kamunanga. Lam sampai tambor sakana singgil lebentin tai. Saya kia meninggal loh katurang. Kamunanga. Saya kuni sakana lo mandra kena londa. Na nema medeweliu ne matento bisa ketika di na matento lebo merke bisa ketika na kena be osos kena di silasa kana no meningau na mane me baka tetea kabang oleh asa kana no meni albe na kena nema mi kono buksa kan biba tor tak taki balat sakana ni mami tigo benak le bono ebiti bagosi bi no tigo benak na ni mami kawa ele besi kan matak Deputy Secretary for State di mami sabab ni benak singal le bande tai di mami sabab ka deu Tapi kali kami kalau ngata, anda boleh be matentu an waspas bika. Sarno inde, na liu ni mami matentu. Lore sa tiga na sok benak, rani non tapi okani. Non tu bata, kena non tak bata. Namun ni matentu liu merke, pasang na neman pun dalam mana. Bito sabar tamber. Na bosan kabuna laki meninggal lebih waktu turang sakna presiden di matentu lewu merke anta besakna normata ke meni muri baturang aso sora ke atu Mana? Tidak. Kau bersaka? Iyo. Serigi pemalu na wani kamunang watura. Maina lingan na mata di bono lebo mereke. Rasatan tu mai na bono wiki na mata kaya ini. Kena cukup watura kena bilu taki. Rasa mata tak sumai. Ena no tantu mai ena mata kaya ini. Rasa bawa bilu binaka. Rasa marau ena mata kaya kuat. Rasa mai wai toki taki. Rasa mai tinda baki. Sama stad yang matang kuah. Na wale una bi maroroi kena bio kan binaka. Karena nu mani sabe kan makau. Sabe kan dei. Era duru mani kuah ngara waktu orang ataki era sabe binaka. Mata ni uno lebo merke. Nambasi ka cumai na mata kan dei. Kamnang sa cumai na wono witi. Nekana cukup waktu orang. Ana dai cukup na presiden di wono witi. Cukup waktu orang melalang habis. Nona cukup nangon itu orang balik nanti kau. Mai sokula. Ibu buni pun waktu kontra. Sa nonra kamu nang sakata ngamai nelulin matentu. Harsa wiru-wiru cukup ngon itu orang prime minister. Santa betan cukup anak posiado. Turang anak mana mana kalau sudah semua matentu harus cukup matanya dai. Sa nonra kamu nang sa sumai. Karena matanya kuah. Cukup waktu orang main korwaro. Anda cukup orang turang na ratu na pinabati. Sa kamunang cukup main nama tengto biji. Naban wai tolu na kene cukup waktu orang. Cukup waktu orang main kumbuna. Anda cukup na turang bal na maniwalu. Na tikamba. Cukup waktu orang main berbesana. Nama orang balik na rotin dikeci.
Aku ni balu. Cika watura nambuni maseba namatani tu bewakan tawat. Sabi ko bicu na kabunang ay nababi na nak. Saro ko bisan to kay cika na kanina. Tangwala cunga may babuy nga. Na bewakan makawa. Yan nakyan na sangay may babi na katagi na bekay so karena numa. Ningangan itu kina na bono biti. Rasa ambasi kamay na matani nday. Nawali una be watura katagi. Nawali na be marroy sa marroy kina na be kani yo dabuto ci sa be kani makaw ya sa be babu icunga na be ngone so ni ratan tumai be bakan sarawa na mata kani dai sa wa be na mata rambas ko beniko marau ci ni ra ay sta ba ndoten na raki ena mata ni ngona merambas ko me kini nawali na kana marroy na be kani sarabi ci ko na mata ni dai na kamu na ngene kani naki Sabada beri loma lagi wana kelung. Songku na nona beba kelung ataki. Dar kelung ataki kuna puno wiki. Dar kelung ataki kuna kurang ada presiden. Dar kelung atana ilulin matentu. Kelung atana posiako. Dar kelung atana turang na meram. Nabe mata tamate so. Dar saw ka tibiti menon rabali tundi. Dar kelung atata nga na mata rambas ka men mata ni ko. Itabi ang karabi. Sama iwan dete kina nabe kani karasa na kina kitumai kina etumbo biti me bono sotu me bono tordaki bono ramarota kana be tamat kina dar tuge biti ere ro tele biti mai na ngone so kalau kata cikuna cika waturanga kalau kata cikuna bosya kina boslawa etumbo cikuna lotu sanu dilu tamu Kristo mana Bina amdo do nasa valeu Wedul. Real bina biang ane, tek moto kotor na bihe cukoto. Pa biang ane na panua, na matan culebu Amerike, matahona pa biang ane presidenti. Tanrahona buke ibu ni bola cundei. Ibanu Amerika, Deputy Secretary of State, anggota binani kuah. Kalau ibu napa bina anggota binani kuah, kubura cuma nabi awane, ibaru tak suka nak kalau dola, lembrumbu juga cuma masuk tangan ibanua, ediri ngalili harakoto ina Pasifika, tapi acur kakahali, wabina takicu, idebu cukoto na yalu di kalau. Kita kata cukua ni skill nak betara, ya tamtara. Minto rumah kina cu, na boleh hebu. To rumah kina muni cu le muhuni ngauna. Wabu tak cuke na biakani. Untuk wabu tak ini kuah, lalu mana bingwa tu apa ngah. Kalau ibu napa bina nang kota bina ni kuah. Le muru bura kota mah. Ngiri bosi ya hukai nak betara ke muru. Apa teh sionali cu bura apa teh betah ke to mungkin nak barang. Dalam boto nabi hian role harakoto tondon cuke na wani banua mata karau tak cuke le murial bina le murumbu cuke ma masuk tangan ni banua nabi hian tambo koto mai na banua
matana ko habe ngwana presidendi lalanga behi ko habe ngwana chuda ka una isokula la mo munchu mane sisi mata ni mata inchu nangor warua mata hona ko habe ngwana rachu na china bachu reminsta machu wanua lam gumunchu maralima nambohe lawa mbohe ado tanra ko tohong gulombo ngko tabina ni kuha nango munchu mail wanu e kumbuna mata hona ko habe ngwana buni balu na chu kamba nango munchu mai na mata inchu yakani ngwangwa badambelo chuna tobata nango munchu mai na ligu wanu e mburembahanga mata hona marambal na rukchino kesi na buni balu kwa lebu na babina bina ngko tabina ni kuha urbo siang kita melamita tambal butakinya tatani mat karawa lamitar ko tob kemuru nango tabina ni kuha paskim na webu ngule bata panen rawu ina banua muru mata hona deputy secretary of state banua lebo merke mata hona ko habe ngwana presidendi ina banua tomato ke atu Kono baturaga. Tarai gani ko michi ko nang kono baturanga. Nang kono na sip-sip. Na matakarawa. Rasa sebu cucukina. Na matani tu Amerika. Rambasi ke cumai rasa juga sakai matam raw. Yan matakin nilai. Na wali buna bi bagataw Kentucky. Na non rambasi ko may na matakalele ni kuha. Pero may paray tagi chiko bira. Indo na ito ko indo na ibalbal. Kara wambauta. Sa deder. Pero sa maraw, pero sa bawa binabinaki na wali. Na ko na naisip-sip chiko may nabunobiti. Nakyan na biluta nakyan na chiko buat turang. Turang na presidente kya na anda cukup buat turang amai lalang abesi. Ai sokula. Turang bal na tuita kau. Ai bubu ni bono takon ro. Sa anda becu ko na ilulu ni matentu. Ina ko ro rua. Anda cukup na ngoni turang na ratu na tuina bat. Anda ko na sa talanga na posiado. Ina bono biki. Rasa mata taki cukup na mata kanindai. Sa ding gomi ka wor taki. Sa bawa binatay ko wali na bibuat turang ataki. Bersama raut ko na matrambas kami ni. Ira may suta babandua. Nabi kita bagi dedere. Do wala nga bireso. Kalungat ni randun yan matakan nindai. Sa masuk ko ni matan tule bo merke. Inandai ka mado kono ko na biwa kan binaka. Matan itu erua. Kana maru ko na kana ito kena bibuat wor ataki. Asara bicu ko na matakan nindai. Nang kono na siap-siap sabang relo malak. So muna non bi kalungat ta kina kalungula. Mer kalungat ta chiko na bono biti kena kau tamata tam sagai. Kalungat na matan itu Amerike kena sanga. Sarachu kena mata kanya dai. Ele bucu na non dabe ngono binaka. Etam bucu na buni lagi binaka na non ta bonua. Sanon dai lulu tamu na Kristo mana. Dina amgo. No. Assalamualaikum. Pour it into it, then you drink from that. Perfect, thank you. Buddha.
Prime Minister. Dignitaries. Yeah, no. You garland you and it is not quite like a lay. Okay. They'll put it on and then you can continue speaking. Perfect. Yeah. Thank you. Mr. Prime Minister, members of the Fijian government, members of the diplomatic corps, distinguished guests, I wanted to begin by thanking God for having brought me here safely so far away from my home in the city of Washington. I wanted to also thank him for the incredible opportunity to experience this ceremony and the incredible respect that you have just bestowed on me. I agree with every word that he said on my behalf. And when I was a boy, I used to look at maps of the world and study foreign stamps and coins. I collected them. And I was always interested in Fiji. It seemed very exotic. And to be here today and have the opportunity to participate in this ceremony with you, Mr. Prime Minister, is an opportunity I think I never would have expected in my life. So on behalf of President Trump and Secretary of State Marco Rubio, I bring you respects on behalf of the United States of America, and I thank you for the very great honor that you have bestowed upon me personally in this ceremony. This is an experience I will not forget in my life. Thank you, sir. Tentang apa sahabat turang babitu baru uli tentang apa sahabat turang sa tau tu menan tani velutai na bonole bo merke na matan sati o na ibu ni buni wala lebu ni bonua merke Deputy Secretary of State rambe dur tu na bosa ina bonole bo viti lina turang na presidenti na no ko bonoi lal ngabesi ki turang na tu au isola ai bu ni bono da onrobe turang na prime minister ino ko banu ai negoro arua turang na ratu ina batu ina lom ni matambo siado ina satio but lom ni non tumo banu ai tolu i kumbuna non reti na turang na buni balu ti kamba turang na buni balu bor masanga rambale ro tun reti turang na buni balu hoten maten tube ani na tobat but ina na we anta inda samai to mondo ti on ena dolati to nei bua ni non tapanu loma ni oviti posa si ana posa sabsaba posa ni biba andai tai dei ti mentangana non tabe ani posa ni biba tau itai me lebu na non tabe ngono si alo ngata tu na numero ni bekarabi alo ngata tu na non tabe karabi na turang na prime minister viti bata internet len posiado me enta ba liu tu na alo kai non ta liu tom mentangana karisto mana Nawalebu. And so that officially marks the end of our traditional ceremony this morning. I shall now invite the Prime Minister, the Honorable Sitiveni Rabuka, and the United States Deputy Secretary of State, Mr. Christopher Landau, and the invited guests to partake in a light refreshments that has been provided for us this morning. Once again, our heartfelt gratitude, and we naka Vakalebu for your presence this morning. Naka.
pleasure.